Ki te whei au ki Te Ao Mārama. He morehu o te ringa tūkino I tuku kōrero taunaki mo te ngaukino ki aia nōna I te whare manaaki a te karauna. He whare wairākau kua riro hei kai mā te ahi te korenga ōna e whiriwhiri me Ngāti Kahungunu wana whakahaere ki kōtata I tētahi whenua tapu. He kaituku whare kai te whakamahi te reo me ōna tikanga I wana mahi whakatairanga kia whai kaihoko ai. E te ti e te tā, rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko nā morehu o te tūkino me te whakangongo I roto I nā whare ma te hinengaro, me te hunga haua, tērā I whakatakoto taunaki I te rānei ki te whiriwhiri a te karauna. I raro I te ture ma te hinengaro, noho ai a Sydney Frank o ngā puhi me Ngāti Porou ki te hōhipera o porirua, atu I te kauma iwa ki te whā te kauma rua tau tōna pakeke. Hei tāna I tukuna ia ki raro I nā āwhina whakaora hiko, I patua hoki ia mā te rongoā, te ringa, te whakangongo me te kaikiri I tōna wā hei tūroro I taua hōhipera. Ahakoa e mene mai ana a Sydney Nelson, neke atu I te rua te kautau kimuri I tūkino e ia I raro I te manaakitanga o te whare tūroro o porirua. To walk out and go sleep on the beds, there's about 6 or 8 beds. Then doctors will come around, site doctors and nurses come around, they took me around in bed and they gave me treatment, shock treatment, and I died 5 times, I like. I was trying to fight it, I did fight it. It was horrible, It's hell, man. Neke atu I te tahi mano warurau rima te kaumā iwa ngā whea ko kuarangona, a neke atu I te tahi rau māwha ngā whakawa kua whakapāhotia ki te marea. Engari rā I rangona whānuitia te marea I ngā taumahatanga o Sydney ina nahi rā. Our greatest hope for today is that Sydney can speak his truth, te kōrero I tāna pono, to find his peace. Kua roa nei te wā e tāri ana te whānau o tira ngā whānau maha kua pā ki tēnei taumahatanga, kia hua mai ko te tika me te ture. We can be that voice for all our whānau that are gone. We all know they come into the hundreds and thousands of whānau that have gone through their taumaha with all their whānau in the whare tūroro, and not having an answer or even a voice to say, this is what we went, this is what the whānau, these are the impacts of a failing government system. That's how our people have been treated. Not only us, there were other Pākehā and Pacifica. Hei tā mikaere me whai hōtaka taha hinengaro mō te Māori mā te Māori. We weave in wairua, we weave in whānau, instead of just a whenua approach, or like one aspect of. And that's what maybe it could work. Hei te rā pa e heke mai nei o tia I te whakawa I ngā taunakitanga o ngā morehu o te tūkino. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Ko tā te iwi o Ngāti Kahungunu, te toru o nā iwi nunui tēnei whenua. I aukati atu rātau I nā kōrero whiriwhiri mō ngā mahi whakahaere o tētahi whare wairākau kōtata atu ki nā whenua tapu. Kei te whairai hana whakahau te whare wairākau o Ravensdown I ahuriri mo tanarihi te whenua, ngā paru o te hau me te wai me te tango wai. Hei tā te iwi ka heke ngā paru o te whare wairākau ki te wahapu o Waintangi. I nā rā kai te pokea kinotia te taiao I te kore o te tangata e aukati I nā paru. Hei whakawhānui I nā kōrero, kia tahuri atu tātou ki te hoimata o Ngāti Kahungunu, kai kauni hera hoki o here taunga kia Baden Barber. Kia ora Baden, nau mai ki te hōtaka. Tuatahi ake, tēnā whakamārama mai I nā kūraruraru a Ngāti Kahungunu mo te whare wairākau me ōna pānga tūkino ki te taiao. Ai, tēnei kamupene he kamupene nui kua whakamahi a tēnei me te wairākau pātata atu ki te moana
me ngā whai rangatira o Ngāti Kahungunu, te awa o ngā riro tūtaikuri, me te karamu. Nō reira, ko tā mātou nei a wanga, ko te wārākau nei mahi, whakaparu nei i ngā wai Māori me te waitai. Nō reira, koira tā mātou nei a wanga ki tēnei o ngā kamupene e te tuahine. E mata ngurunguru ana koe kārea mana whenua i whai tūru ke te tēpu hui whiriwhiri. Ka mutu, e pēhea koutou e anga whakamuai? Koira. Nā runga anō i te itinga o te wā ki a rātou, te tono atu ki te kaunihera arohe, kua pērā, kāre rātou mo te kōrero tahi me te mana whenua. Hoi anō i tēnei taima kua tahuri mai rātou kia mātou, te iwi me ngā hapu, ki taku mōhio kua kōrero tahi rātou me mātou. Nō reira, hei anga whakamuatanga mā tēnei kaupapa, kua pērā rawa, muri ake nei, haere ake nei, hei te tai atu ki te mutunga o tēnei kaupapa. Nā, ke taku nei mōhio he tono whakahau tēnei, nō reira, kua whakae kētia i nā tau ki muri, how te take kua ara ke hei raru i nai nei? Koa he whakahautanga mai o tā rātou nei tono kia mahi pēnei, tonu nei, me hoki rātou ki te kōrero tahi me ngā mana whenua, ki ngā mana whenua, ki ngā hapu o tērā takiwā. Nā te mea, kua kite nei mātou i roto ngā tau, ko tēnei mea te tiaki nei te pūtai ao, he take nui. Nō reira, kua roa te wā rātou, e mahi ana i a rātou nei mahi. Nō reira, tēnei te wā kia hahu ake he rā kōrero, me o rātou nei whāinga mō tā rātou nei kamupene. Nō reira, me hoki kia mātou i te kōrero kātika. O he hata Ravensdown ki ngā amuamu a te iwi me te whakararu i ngā whenua tapu. Ka mutu, hea e tapu ai aua whenua? Ko tawa whenua rā, ko te waha pū o aua, koira te wāhi i haina tiai te tiriti o Waitangi o tātou nei tūpuna o Ngāti Kahungunu. Nō reira, kua tapa ki te ingoa Waitangi. He wāhi tapu, i tōna wā he whare karakia, i tuai ki reira, me te mea no hoki i tēnei wā tonu kua tū tētahi mātai whetū, tētahi wāhi mō matariki. Nō reira, he tino, takiwā tēnei he tino wāhi mō te Māori. Ka mutu, hea hata rātou ki a koutou o ki te iwi o Ngāti Kahungunu mō tēnei take? O tēnei take, kua tino hia rātou te noho tahi, te mahi tahi. Kua mohi o kē rātou, kua hapa rātou i te tuatahi, kāre rātou mo te kōrero i te tuatahi. Hoi anō i tēnei taima, kua tahuri mai ki a mātou, me te mea anō hoki, kua puirangi mahi tahi, haere ake nei, nō reira, ko te paingāti tēnā ki a mātou o Ngāti Kahungunu. Ka pai, Baden Baba, hoi mata o Ngāti Kahungunu, tēnara wātu koe. Kia ora rā. He wairua auaha tō tama Emery, kaituku whare ki Papakura, tai atu wana ki tana whakamahina i te reo me ōna tikana, hei hoko atu i nā whare. He tama ia no te hapori o Papakura, a kua kotahi taunoi hoia i tana tūrana. Hei tāna, kua rite te ao hoko whare ki a rongo i te reo Māori me ōna tikana. Ka ia tūmama o harawira te roa nāke. Te rū anō te whenua, Papakura tū ai te puke kōiwi. Ha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata. Tihe mauri ora. Real estate isn't just about property and transactions, right? The business is people. Ko tahi tau noiho te roanga o tama hai kaihoko whare. Heo e noi roto i tērā ko tahi tau, te kaumawha miliona tāra o ngā whare kua hoko na e ia. Kaua ki Papakura noiho e ngari ki ngā tōpito katoa o tāmaki makaurau. Aha ko tērā, ko te koko ngā ngākau kei tana hapori o Papakura. Being able to be back where I'm from and where I grew up
and just work with the families and the people of this community. It's awesome. That's the treats right there. I nā te auahatanga o tātama mahi hoko i ngā whare, te rā tētahi kua ki te arawatia e te ao pai papori. He mea whakaatu i tōna Māoritanga, i tōna mōhio anō hoki, ki tōna kāinga o Papakura. Nau mai ki te riruhau, mā taki mai. Given the opportunity over at Margam Place and just understanding the history of Red Hill being our local path site. So for me, bringing that video showcase was about understanding the past and paying homage and giving respect to our tipuna. E ai ki ngā tatauranga e rua te kauma ono orau o ngā Māori o Aotearoa he whare tōna. Kai te whakapono a tama, nā te whakamahi ngā ona i te reo me o na tikanga he paenga mō ngā kaihoko whare Māori. Being whakamā to bring reo and Māori into this industry, but also into my life. And using that particular showcase not only as a way to highlight the whenua and the property itself, but to open up another means of using reo in real estate. Ko Glenna Shirley, te upoko o te pekanga rākau o Hākōtiki Papakura, hei tāna kai te tautoko katoa ia I te āhua kai a Emery. In his style, it shows a true insight to who Tama is. He adapts every video to his vendors and the property, so in the audience he wants to capture. Hei tā tēnei uri o mātātua, he toko iti ngā Māori kei te ao hoko whare, me tana hia kia huakina ngā tatau o tēnei ao ki te Māori. There's a handful of us, maybe 10 max in Auckland alone. Harcourts have 2,000 plus agents in Auckland, so with the minority not only here in Auckland but also across the board in Aotearoa. Boy, oh boy, you actually have no idea. It's standing right over there, like none at all, nothing. But maybe if I showed you this, you'll get a clue. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama. Kei tua ke tonu, he taina tuakana no te arawa ka rere atu ki te orangi, ako wai nā tūāhua o te pūngao ngāwha, kai tō rāua ke kāinga hoki I rotorua. Nau mai anō. He taina tuakana no te arawa kai te whakahaere me tētahi kapa ki te orangi, ako wai nā tūāhua whakahaere te pūngao ngāwha o reira. Kore atu I te 17,000 kiromita te tawhiti o te orangi I Aotearoa. Ko te tūmanako nui o te tokorua nei, kia hoki mai ki te kāinga I roto I te māramatanga mō ngā āhua pūngao ngāwha e whai huai hoki tō rāua ake iwi e noho nei ki te tahi whenua ngāwha. Kai tā mātau tauira a te rito a Waimania Nuri, nā whakamārama. Mai te koro pupu o te puia I rotorua ki te koro huhu o Trokur I te orangi. He whenua e ki ana ki o rātau wawata mō te anamata pūngao waiariki. He whenua puia, he whenua ngāwha. Tuatu I tērā, ka hare atu mātou ki tēnā nao, ki ngā mātauranga pūngao, ki ngā mātauranga taiao. Ka haere te rōpū ki te whakawhanake I o rātau pūkenga. Kia kaua mo te ako noa, he oi hei whakahoki I ngā paenga o te ao pūngao ki o rātau ake marae. Takuturanga wāwai ki o hāki, ko contact energy tērā, e noho pū ana I runga I tā mātou whenua, tā rātou wharehiko. Me te mea hoki nā rātou, nā tā rātou tango I te ngāwha mai te whenua, kei te torongi I tā mātou whenua no reira. Kāre kore hea koranga ki te orangi, e tāi ai te whakakore, te whakaiti I au atu āhuatanga. Ahakoa he toa ki tō tātou whenua, I ngā tūāhuatanga pūngao, me kaha ke te rite ki a te orangi. E tūmanako nei ahau, ka kawea tonu tia tēnei kaupapa, āhare ake nei, hei paenga, hei whiako mō ngā uri whakahiki. Hei tā rātau, he mihi ki ngā hunga whakahaere o te kaupapa o Ruaumoko. Ka tika me mihi ki ngā hunga whakahaere, me mihi hoki ki taku kuia, Tess, me mihi anō hoki ki a Dai, o tira ngā ringa kai muri. Me he mea kau ki o wawata, ka tāia te aha. Ka tāia e au, ka tāia hoki e koe. Me te tumanako ka mura I te ahi kia
para i tā rātou ara, engari ko te mea nui kia eke taua ara ki ngā taumata e hiahiatia ana, ara ko ngā taumata ike. Ka wehi atu te tokorua a te pōnei, a ka noho ki tiorangi mo ngā marama e whai i mua i te hokinga mai ki Aotearoa. Wai mānea nuri, Te Ao Mārama. Kaitaka taunaki nā mātanga hauora Māori i te huapai o nā tohutohu a te kāwanatanga, kia ngāwari ake ai te taumaha ki te ao hauora me nā kaimahi hauora no te horahanga tuarua o te kōwhiori me te tokomaha o ngā tūroro rewharewha. E ai ki nā ranga hau ka piki ake a nōna tūroro ma te korona ki te kore te tangata e pū mau ki nā ture noho haumaru. Ko etahi o nā tohutohu e kōrero hia nei, ko te aheina o te tangata ki ngā rongoā i roto i ngā whare takarongoā. Nā whakamātau ret utu kore me te mau maruha, ko ia ki rō whare. Ko tā tāku tā matarori e Linden, tētahi kaiako matua i te kura rongoā o Waipapa tau matarau. Koe nei tonu te wā kia hoki atu tātou ki ngā ture noho haumaru i te pikina o ngā tūroro i te wā o Hōtoke. Our case numbers of COVID have doubled since May, and that's similar to the national data showing that we've moved from about 5,000 cases today to about 11,000 cases currently. Also within the emergency departments with kaimahi hauora, a very busy time not only with COVID, but with other respiratory illnesses as well, like the flu. So it is a really busy time, and everybody can play their part by keeping well and using these tools like masks in order to reduce the pressure on the health services, but also it helps to look after your own hauora and that of your whānau as well. He kai tohu kiriata ihopu manawa no Taiwana a Laha Mebo e nākau nui ana ki te waihanga kiriata e whakaatu nei i te wairua pautiri o te Māori me Taiwana. E whakaawehia ia e hoki moana te rika hekerangi o tūhoi, nōna i noho tahi ki aia i rua tahuna. Anei te pūrongo a mihi nārangi sa tele. He honona ahurea I waina nui I te iwi Māori me nai Taiwana. Hurt me is I don't know is I don't understand what she talk. She talk about Maori language, but for me it's very warm and it's a strong power for me. I tūtaki a Laha me hoki moana I te tau 2019 māiwa I tētahi kaupapa whakawhiti tauna kiriata. Nā kona ia I ako I tēnei mea te tūhoitana. Kua hoki mai ia ki Aotearoa I runa I te nākau whakaute mo tōna māraikura I whetūranitia I te timatana o te tau. 可能我们泰雅族传统的女生要学会织布或什么的，可是因为我就是不会织布，现在很多人都在学了。然后我自己会觉得，我是用电影代替织布，因为那个织布是在传承我们的文化，说我们的故事。可是我用电影去诠释。E mōhiotia whānuitia e ia ko neni hoki, ko ia hoki tērā I whakapaukaha ki te whakarauora I te reo Māori. Nā kona I kite I nā hua puta noa I te motu, tawhiti atu ki Taiwan. 我想找回传统的东西的是只有我的语言，因为我一直在想，因为刚看到Nan的墓，然后看他的房子，我就是自己在想说，我不知道以后在部落我会不会是这样的一个耆老。对，那如果我想要成为这样的一个长者，被年轻人尊重长者，可是我一定要会说族语。Nā Laha te kiriata hanging their kids I hanga. I puta ki te ao I te tau 2019 māono. Ko nā hui taurima o Taipei Film me Golden Horse I whakamānawa. I'm very exciting because it's the first time had a cooperation with another country, New Zealand. And this is the first time I tell the story by fiction. Hei te mutuna o te tau nei ka whakaputaina te kiriata, The Child. Mihi nārani sa tele, Te Ao Mārama.
Tēnā tonu mai, I muri ngā whakatairanga, he kai tohu kua rua atu ki te whiringa whakamutunga o ngā tohu o Impact Aotearoa, ka kōrero mō ōna whakaaro ki ngā tauritena o te ira tangata. Hoki mai anō. Ko te tipuari ki Māori o Aotearoa, kai te hoki atu ki tana karapu NRL Omua, kia West Tigers, hei kaiako. Ko tā moko kirimana te uri o tū hoe e rima tau te roa, hei kaiako tuarua ki tana kaiako Omua, kia Tim Sheens. Ka tahi ka eke hei kaiako matua hei te tau 2002 Te Ao Mārama. With Tim Sheens being the head coach to start, we've been in this position before in 2003 when he took over. It was very similar. Dire Straits were at the bottom of the table. He brought all these kids through that made an impact. We won a competition in 2005. So at the moment where we sit at as a club is we've struggled to attract players, no doubt. So I've been a part of this coaching system with a lot of kids coming through where we've had success and there's a lot of good kids there. So we have to bring those kids through and I think Tim's the best guy to do that. Now, me not having any coaching experience, the last 5 years of my career, I felt like I did more coaching than playing. Hei te toru te kau o Hōngongoi, whakahonore ai Alicia Amohia, uri o Te Āti Haunui a Pāpārangi me Taiwana, te tumu hoki o te kaunihira wahine o Aotearoa I Pōneke, ki te pō hira o Impact, hei whakanui I tōna whakaheke tōta mo te mana ira tangata I roto hoki I te ao hangarau. Kai tā mātou tauira te rito a kahumako rāmeka, nā whakamārama. He wahine Māori e whai ana I ngā tapu ai a o nā tūpuna, kia eke panuku I roto I te ao hangarau. Our tūpuna were innovators and explorers and discoverers, and so we should really just tap into that side of ourselves and go out and be willing to learn. And Ka tomo kia ngā mahi nei e Alicia Amohia o Te Āti Haunui a Pāpārangi I tana te kaumārima tau te pakeke. Ka tupu te hia kai I roto I aia, nā whai anō ka whai tūranga I te wānanga o Catalyst. I reira ka whanake o nā pūkenga, ka puāwai. I get to work with the incredible Tapu Te Mara, which is just like such an honour. And we work with Whetu Whala, Joe Maraki and Hone Paul as well. So just awesome names and I'm learning from them all the time that I get to work with them. Ko tōna pāpa me te toko iti o ngā kanohi Māori kai te ao hangarau, ngā kai awe a Amohia I roto I ana mahi. Engari me pakanga tonu e huhua ai te toko iti. You know, I'm still very much a minority as a young brown woman in the tech industry. Diversity is a big issue in the tech industry and if we're keen, we have to keep going with it because the world needs voices like ours to create the products that we use every day. Ko tā Amohia ki te hunga hia kai, kia kaua e wehi, waiho mā ngā tauira tūpuna koe e ārahi, me tū māia tonu I ngā whare, I ngā mahi me ngā tūranga e kai ngā kauhia e koe. That's what kind of gets me up is knowing that the work that I'm doing and the work that the organisations I belong to are doing is hopefully going to shape a future where young girls don't have to wake up and feel different when they walk into the room and they can just get on and do their mahi and feel good about that. It's a real honour to be named among all of these incredible people. Ka whakatau ko waikahua ko waikatohu I ngā taonga whakahirahira o te wā a te toru te kau o Hūrai. Ka humako rāmeka, Te Ao Mārama. Kai te rahi te wai e tukuna atu ana I te puni o Karapiro, hei mimiti na wai o te awa o Waikato, na runa I te matapai, ka kino te heke o te ua hei nā rā tatake nei. Kua papuke, kino hoki e tahi piko o te awa I te ua kua heke I hoi nā wiki tatake nei. Ko e tahi wāhi kai te pupuke tonu. Tērā te whakatū patoa te kaunihira aro heo Waikato, ko e tahi arahi ko e te taho te awa I kirikiri roa, ka waipuki hia nā te pikina atu o te awa. Nā, ki nā tohua tāwhiri mātea, no te tonga māuru pūhia I tōna hau ki kaitaia, ka pērā hoki ki tāmaki, mahi ake nā kapua pauri ki rotorua, hei te ata. Ko tahi noa te taumata pā makariri ki tūrana nui a kiwa, ke ao ki ngā motu. Ka mao te ua ki te taone matua hei te ata, he rangi paki ki whakatū me o tautahi, engari he makariri tonu ki reira. Hei te ahiahi ka papu ake he hau āuru ki tāhuna me waiho pai.
Akāti, koe nā tā Te Ao Mārama I tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga Te Ao Māori rānei, mō te roa nātu o wā mātou karere. Naka wai homa te kapahaka o te piki kōtuku o Ngāti Rongo mai, te hōtaka e whakakōpani ake I tēnei pō. Atuia mātou katoa a Te Ao Mārama, noho atu koutou I roto I te rangi Māori.